Yohanes ƒe agbalẽ ta 18. Wole Yesu. Esi Yesu do gbe ɖa vɔ la, eya kple eƒe nusrɔ̃lawo dzo ɖato Kidron bali la me. Woyi egodo, eye woyi abɔ aɖe si le afi ma la me. Azɔ Yuda, ame si de Yesu asi la hã nya teƒe sia, elabena Yesu kplɔa eƒe nusrɔ̃lawo yina afi ma edzedzi. Ale Yuda va abɔ la me, eye wònɔ ŋgɔ na nunɔlagãwo, Farisitɔwo, asrafowo kple kpovitɔwo. Ale wodze mɔ kple akakatiwo kple akaɖiwo kple aʋawɔnuwo va do ɖe abɔ la me afi si Yesu le. Yesu nya nu siwo katã le dzɔdzɔ ge ɖe edzi la, eyi wo gbɔ, eye wòbia wo be, ame ka dim miele? Wogblɔ be, Yesu Nazaretitɔ la dim míele. Yesu ɖo eŋu na wo be, nyee nye esi, eye Yuda, ame si fia eyomemɔ la hã nɔ tsitre ɖe wo gbɔ le afi ma. Esi Yesu gblɔ be, nyee nye esi la, ameawo katã zɔ yi megbe, eye wodze anyi. Yesu gabia wo be, ame ka dim miele? Eye wogblɔ be, Yesu Nazaretitɔ la dim míele. Yesu gblɔ be, megblɔe na mi be nyee nye esi. Nenye nye dim miele la, ekema mina ame siawo nadzo. Yesu gblɔ nya sia bena wòawu nya si wògblɔ ɖi la nu be, nyemebu ame siwo nètsɔ nam la dometɔ aɖeke o. Ke Simon Petro ɖe eƒe yi le aku me, eye wòkpa nuɖusime to na Malkus, nunɔlagãtɔ la ƒe subɔla. Yesu gblɔ na Petro be, tsɔ wò yi la de aku me. Ɖe mele be mano kplu si Fofo la tsɔ nam la oa? Wokplɔ Yesu yi Anas gbɔe. Ale Yudatɔwo ƒe kpovitɔwo kple asrafowo kpakple asrafomegãwo le Yesu, eye woblae. Gbã la, wokplɔ yi na Anas, si nye Kayafa to, ame si nye nunɔlagã le ƒe ma me. Kayafae nye ame si ɖo aɖaŋu na Yudatɔwo be anyo be ame ɖeka naku ɖe dukɔ la ta. Petro ƒe nugbegbe le Yesu gbɔ zi gbãtɔ. Simon Petro kple nusrɔ̃la ɖeka wodze Yesu yome. Esi nunɔlagã la dze si nusrɔ̃la sia ta la, woɖe mɔ nɛ wòge ɖe nunɔlagã la ƒe xɔxɔnu. Gake enɔ na Petro be wòalala le agboa nu. Nusrɔ̃la bubu sia, ame si nunɔlagã la nya la, trɔ gbɔ va ƒo nu na ɖetugbi si nɔ agboa nu dzɔm, eye wòɖe mɔ na Petro wòge ɖe eme. Dɔlanyɔnuvi la bia Petro be, menye Yesu ƒe nusrɔ̃lawo dometɔ ɖekae nènye oa? Petro ɖo eŋu nɛ be, gbeɖe, menye eƒe nusrɔ̃la menye o. Vuvɔ nɔ wɔwɔm, ale subɔlawo kple kpovitɔwo nɔ dzo ƒum be woƒe lãme naxɔ dzo. Ale Petro hã tsi tsitre ɖe wo gbɔ nɔ dzoa ƒum. Nunɔlagã la bia gbe Yesu. Nunɔlagã la bia gbe Yesu tso eƒe nusrɔ̃lawo kple eƒe nufiafia ŋu. Yesu ɖo eŋu na wo be, meƒo nu le dutoƒo na xexea me. Mefia nu edzedzi le ƒuƒoƒewo kple gbedoxɔ la me, afi si Yudatɔwo katã ƒoa ƒu ɖo. Nyemegblɔ nya aɖeke le ɣaɣlaƒe o. Nu ka ta miele gbe biamem ɖo? Mibia gbe ame siwo se nye nyawo. Wose nya siwo megblɔ la. Esi Yesu gblɔ nya sia la, asrafo siwo le Yesu ŋu dzɔm la dometɔ ɖeka ƒo tome nɛ hegblɔ be,
nenema wòle be nàɖo nya ŋu na nunɔlagã lae. Yesu gblɔ nɛ be, ne megblɔ nya vɔ̃ aɖe la, ekema tɔ asi nya vɔ̃ si megblɔ la dzi. Gake ne nyateƒe gblɔm mele la, nu ka ta nèƒom ɖo? Ale Yesu nɔ babla, eye Anas na wokplɔe yi na Kayafa, nunɔlagã la. Petro gbe nu le Yesu gbɔ zi evelia kple etɔ̃lia. Esi Simon Petro ganɔ dzoa ƒum la, ame bubu gabiae be, menye eƒe nusrɔ̃lawo dometɔ ɖekae nènye oa? Petro gasẽ nu gblɔ be, gbeɖe, menye eƒe nusrɔ̃lae menye o. Nunɔlagã la ƒe dɔlawo dometɔ ɖeka si nye ame si ƒe to Petro kpa la ƒe ƒometɔ aɖe hã bia Petro be, menye wòe mekpɔ le abɔa me nèle Yesu ŋu oa? Ke Petro gasẽ nu be yemenya Yesu o, eye enumake koklo ku atɔ. Yesu le Pilato ŋkume. Ale Yudatɔwo kplɔ Yesu tso Kayafa gbɔ yi ɖe Roma mɔmefia ƒe aƒe mee. Esi ŋu ke ta la, ame siwo kplɔ Yesu ɖo la gbe be yewomage ɖe aƒea me o, elabena womedi be yewoagblẽ kɔ ɖo na yewo ɖokui o. Wodi be yewoaɖu Ŋutitotoŋkeke la. Ale Pilato, Roma mɔmefia la ŋutɔ, do go va kpe wo, eye wòbia wo be, nya ka mietsɔ ɖe ame sia ŋu? Woɖo eŋu nɛ be, ɖe ame sia menye hlɔ̃dola o la, míele ekplɔ ge vɛ na wò o. Pilato gblɔ be, mia ŋutɔwo mikplɔe yi, eye miatsɔ miaƒe sewo adrɔ̃ ʋɔnui. Yudatɔwo gaɖo eŋu nɛ be, ŋusẽ mele mía si be míatso kufia na ame aɖeke o. Esia dzɔ be nya siwo Yesu gblɔ ɖi tso ku si ƒomevi wòaku ŋu la nava eme. Pilato trɔ yi ɖe eƒe fiasã la me, eye wòna wokplɔ Yesu va egbɔe, eye wòbiae be, wòe nye Yudatɔwo ƒe fia la? Yesu biae be, wò ŋutɔ wò susu nu nèbia nya sia ɖo loo, alo ame aɖee gblɔe na wòa? Pilato ɖo eŋu dɔmedzoetɔe be, Yudatɔe menye hafi nèle nya sia biamem mahã? Wò ŋutɔ wò amewo kple miaƒe nunɔlagãwoe kplɔ wò va gbɔnyee. Nu ka nèwɔ? Agɔ ka nèdze? Yesu ɖo eŋu nɛ be, nye fiaɖuƒe metso xexe sia me o. Ɖe nye fiaɖuƒe tso xexe sia me la, ne nye dɔlawo awɔ aʋa ɖe ŋunye, be Yudatɔwo ƒe amegãwo malém o. Nye fiaɖuƒe tso teƒe bubu. Pilato gabiae be, ekema fiae nenye nyateƒea? Yesu ɖo eŋu be, egblɔ nyateƒe be fiae menye. Le nyateƒe me la, susu sia ta wodzim ɖo, eye esia tae meva xexea me ɖo, be maɖi ɖase tso nyateƒe la ŋu. Ame sia ame si xɔ nyateƒe la dzi se la ɖoa tom. Pilato biae be, nu kae nye nyateƒe la? Esi Pilato gblɔ nya sia la, egado go ɖagblɔ na Yudatɔwo be, nyemekpɔ fɔɖiɖi aɖeke le ame sia ŋu o, gake enye miaƒe kɔnu be maɖe asi le gamenɔla ɖeka ŋuti na mi le Ŋutitotoŋkeke la dzi. Miedi be maɖe asi le Yudatɔwo ƒe fia la ŋuti na mia? Ke ameawo do ɣli gblɔ be, gbeɖe, menye eya o. Ɖe asi le Barabas ŋu na mí. Barabas sia nye adzodala aɖe si wode gaxɔ me la.